nina bakangezo lakhe nina bakaphejana iphuma esiqiwini ibizo lami ufeza ifiso kamanzima ngaphansi kohlelo ubizo ungcobhlehlile uNkulunkulu usasigcinile la sikhona ke silana kubizo ngizokwethulela ke ingqalabutho wezingoma sizohlala nawe nje zikaMaskandi siphinde futhi sikuhlalele kamnandi nontshebe yembuzi sizoxoxa naye la sikhona ku channel 260 njengamanje ngivumele ngigijime ngithi khulukuqu ngidonsele umfoka Ndlozi lapha ethi khona impilo. Ndlozi akadumuzo lapha ethi ke khona impilo njengoba ngeke ngasho ukuthi ke ngiphathele untshebe yembuzi uyena esihleli naye namhlanje sizoxoxa ngempilo yakhe sizoxoxa ngomusic wakhe angikubingelele ngubisikwamukele ntshebe yembuzi Kubingelele baba kunjani mfowethu Vokatosini no mfowethu uqondile ngithe ake ngize kuwe ke sizohlala sibhunge sixoxe usixoxele ngomusic wakho kafushane njengoba ungumculi wombhaqanga uphinde futhi ufake namahlaya kafushane nje masikhuluma ngontshebe yembuzi sikhuluma ngoba usho ufike emadodeni njengoba uyibona nje untshebe yembuzi akukho ukuthi ngichaze untshebe yembuzi usuka lapha na kwanquma ehluhluke kwaMduku isigodi kwaMduku esenkosi uGumede sengakhe lapha eNewcastle indoda nje ekhulele emculweni kakhulu. Uqala nini emculweni? Senginesikhathi mfowethu ngawuqala umculo 1998 ngiqala nje eGoli ngicula ngisadlala kwisikole sothando until ngize ngizakhele wami umculo ngedwa. Untshebe yembuzi mangakhi ama-album akho owakhiphile usuntshebe yembuzi ke nje uyimene ama-album ami mfoka baba mabili i-Roll On nomhlabeni kunzima. Izinto ezenzakalayo ke lezo mbukeli amadoda insizwa ziyaguga zigugele emculweni kodwa ube nje ne-bad luck wena kube kuthi awumazi loyo mculi ingakho ke mina ngila namhlanje ukuze ngiveza abantu abanjengontshebe kuwena mlaleli lapha ngasekhaya ngifuna sigijimeke selaphana engomeni yakho ntshebe ipha nanga umlaleli ekhaya. Ingoma yami esiyayiko njengamanje ithi emhlabeni kunzima njengoba sibona ezweni kunjena nje emhlabeni kunzima bakhona abantu bangenabazali sebashonela abazali akusho kodwa ukuthi uma ushonela umzali awuqhubekeli phambili ithi emhlabeni kunzima ngoba uNkulunkulu ukhona ubothula nje ungakhali uNkulunkulu uzokusiza. Ithokozela umlaleli. Emhlabeni kunzima kuleliswe kunzima emhlabeni kunzima kuleliswe kunzima uyatelo sinoyi
mpumakapa channel 260 Untshebembuzika kade umuzwa njengoba kade uzwa lapha yana ingoma yakhe ethi emhlabeni kunzima ngicabanga ukuthi uyithokozelile mbukeli lapho ngasekhaya sikisikhondla khondla ke sohlelo ubizo lapha ke esamba khona sifinyelele qathatha kumaciko ngokwehlukana kwawo ikakhulukazi awesintu lapha ke Ntshebembuzi mfowethu ngifuna usixoxeleke kabanzi nje ukuthi kusuka manje siya phambili yini ekumele silindele ngomculo wakho uzibona kuphi wena mfowethu mfowethu sini ngiyafisa ukuyibona nami ngikwelinye izinga ngokomculo ngijabulisa abantu base South Africa njengoba uzuthi ingoma emhlabeni kunzima kube nabantu abangangixhasa uqhubekele phambili ngoba nami ngisekuleli izinga elincane khona kade ngaqala indimeni yomculo kodwa ngisekuleli izinga ephansi ngiyafisa ukuyibona ngiphambili ikhohle nami amadumbe ngibe nemali eningi oba nginomndeni nomuzi. All right ngifuna ke Ntshebembuzi ukuthi ukutshele umbukeli lapha ngasekhaya siyakwazi sike sakubona lapha kwezokulingisa ikusasa lakho ubuciko bakho ngakulolo side lelo kwezokulingisa kwenzakalani mfowethu sini ngiyalingisa ngiya-actor ngibe ngisakazi futhi akukho engakwenzi nje okuphathelene namaciko ngikwenza konke. Okay inamakhono amaningi ke lensizwa amanye awo ngiyawazi kodwa leli lokusakaza angazeke ngalibona nakanjani angaze ngaba nenhlanhla ukulibona kodwa ke ngifuna ke ukuthi ngisebenzise leli thuba lokuthi ukhona lapha phambi kwethu ngibe ithamela ngozi ngifuna ukuthi sisebenzise leli thuba lokuthi ukhona namhlanje udlalela bukhoma enye yeingoma zakho nomlaleli lapha ngasekhaya okuyiyona esizophuma ngayo salusuvalelisa wena mfowethu. Ngibonga kakhulu mfowethu Sini nasohlelweni engene kulo namhlanje ngiyacabanga ukuthi ababukele ekhaya lapha bakhona bazongixhasa bakhona bazosisiza lokho kushoyo kubala vele ukujabulisa abantu into yami leyo ngizokwenza manje. mpumakapa Channel 260 ibizo lami Fezifiso kamanzima umncwabo hlehlile uNkulunkulu sasigcinile siphinda sihlangane ngokuzayo. Uyangina noma bengakho